Inggih Ratu Idedani sareng sinamian anggeunaya ke praje sapunika taler parerauh sareng sinamian sedurung drama gong puniki kekawitin aksirin sembah pengastutin ditiang ngawi kenamastu namo siwa budaya. Ratu Idedani para atiti para rauh sareng sinamia titiang saking sekedramagong sanggar seni waisya kemuni STKIP agama Hindu Amlebure dahat angayu bagi pisan presiden raris rauh pedek tangkir renggalah puniki gumanti ngaturang pengereremieu ngaturang sesolahan marupa dramagong sane metegas doya pitu doya pitu
Idedani, para penonton, para pamiarsa sinareng sami. Saksat kunang-kunang anarung sasi. Gumanti nenten preside antuk titiang nerangin jagat. Duaning kawimudan titiang, ketambetan titiang, ring sapa indeks sesolahan ramagong titiang gumanti wau paurukan. Majeng ring ratu Idedane para pamiarsa, pamekas sang sampun wagmi ring sajeroning sesolahan ramagong. Banget titiang lungsur, piteket-piteket pewarah-warah. Lamakane preside raris anggen titiang titi pengancan, ngelanturang laris papaurukan ring sajeroning ramagong. Menawi raris wenten kirang langkung antuk titiang mali bos-bos, banget taler titiang lungsur agung rene sinampur. Inggih, sapunapi raris indeks sesolahan wina carita toya putu puniki ngiring saksiang sareng-sareng. Om Santi 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 Om